فهمیدی خدا حفظ حضرت این کدوم مولوی همچنین در کتاب مرقات شرح مشکات المصابیح علی القاری آورده استش میگه این در مذهب حنفی مکروه ممکن من با درست فهمیده در باید مقصد ماشاءالله خاص باشه خوراک ماهی شد یا که در آتش سوخت خاکستر شد دیگه نیافتن. اگر این شخص ایماندار باشه این شهید مردگی شهید ای. در صحیح بخاری اومده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه الشهداء خمس شهیدا 5 نوع میشن. مطعون شخصی را که با یگان آهن کرده تیغ یگان چیز زدنش اثر که کشته یا که اینا در صدمه نقلیاتی اگر مرد. مبتون شخصی که با بیماری های درون را و همه چیزا از دنیا میگذره. خوبه که انا چی بگم این شکل انا اسهال شده باشه دیزنتریا. خوبه که مثلا زنی که کودک میزویه در وقت حملش یا همش دمی میدرویند. این همی بیماری ها این همی ویروس ها این همی وباهای هستند که همه هم در همه میدرویند. همه همی کسری ها اگر آدم مؤمن به همه کسری ها اگر مرده باشه انشالله درجه شهید میگیره و شهادت رسیدگی. بعد میگه و صاحب الحدم شخصی که در زیر انبار خاک میمونه در بالاش خاک چپا میشوه کمتری یگون جو میغرم بعد در بالاش مثلا یرچ میآید بله. و الغریق آدمی که در آب غرق میشوه همین هم حکم شهید میگیره اگر مؤمن باشه. بعد نهایت میگه که و شهید فی سبیل الله قسمت پنجمش شهید در راه الله. او 4 تا شهید حکمی هست یعنی اونو را غسل میتن اما همین پنجمش شهید در راه الله شهیدی که به خاطر دفاع از وطن میکشنش شهیدی که برای خانه و در خودش میکشنش برای زن و فرزندش میکشنش مثل مال حلال خودش در میکشنش یا که در راه الله جان میته یا شهیدای حقیقی هست. این اگر بالفرض همین با همون ضربه زدگی اگر در حال مرده باشه یعنی که لیچینی ندیده باشه آسایش راحت ندیده باشه این را دیگه نمیشوند به همون خونش مقصد گروش میکنند. خون شهیدان را زیاد بالاتر است. خب اگه نسبت جنازه ها شد بر شهید جنازه هست اگر به شرطی که همون جسدش باشه. در مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بر غایب جنازه نیست. وقتی که جثه و جسم نباشه یگون خیلی جنازه خونده نمیشه. حتی این هم یک آدم نصف بدنش یافتن به سر نصف بدنش یا که فقط سری خالیش یافتن یا که مثلا دستش یافتن پاش یافتن او را هیچ جنازه نمیکنه حق جنازه کردن هم ندارن. شاید که قسمت زیادتش در یگون جای دیگه یافته شده در اونجا جنازه خوندن به خاطر اون که تکراری جنازه نشوه همون مقصد که اگر نیمی بدن همراه سر باشه جنازش میخونن یا مقصد که کلی بدن باشه اگر به سر یعنی حالت ها در جنازه میخونن در غیر این نمیخونن. چی برسه با او آدمی که اصلا جوسش معلوم نیست ولی یک فعل شومش پیدا شده است در لب دریا میروانه آدمی را آب برده است همونجا میگن جنازه میخونه او یگون اصل نداره. حقیقتا نزد جمهور بر غایب جنازه هست. دلیل جمهور چی است؟ همون روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر نجاشی بر همون اسحمه نجاشی افیوپیا حبشه نماز جنازه خوند. اما پیغمبر غیری همون نجاشی بر یگان کسی دیگر نماز غایب خوندگی نیست. صحابه های نازنین و بزرگش در جنگا شهید شدن او حضرت جنازه هیچ کدوم شناخت. در همه حرب مؤتة حضرت زید ابن حارثه که پسرخواند پیغمبر بود حضرت آزادش کرده بود پسرخواندش اعلان کرده بود شهید شد. پسر عمکش جعفر که به جانش برابر بود به حد دوست می داشت جعفر شهید شد. عبدالله شهید شد. چندین نفر بزرگا شهید شدن حضرت جنازه نخونده است. قاریای پیغمبر در همو مقصد که حادثه وقعه رجیع همو کشتن 70 نفر حتی کشتن قاریای قرآن حضرت صلی الله علیه و سلم یگان تهمود نماز جنازه نخونده است. اگه همو حکمت خوندن نماز نجاشی چی است؟
наҷошӣ дар Эфиопия мурд, ӯ мардум насронӣ буданд. Насрониҳо ҷаноза намехонанд ку. Ба хотири он ки ҳамун ҷанозааш мақсад беҷаноза нарава, худованди мутаол ҳиҷоба аз пеши чашми пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гирифта буд. Ин ҳами гӯё ки наҷошӣ дар пешаш буд, яъне дар пешаш истодагӣ буд, барамон хундаст. барои мо мегӯем ки ин нодир аст, бар нодир ҳукм нестай, бар ғоиб, бар ҷуссае ки ҳоли мавҷуд нестай ҷаноза нестай. охир одаме ки аслан шаҳид шид эҳтиёҷ ба ҷанозарам надора бародаро. ои ҷаноза ҳаққе ҳастай ки дар зимаи ҳами зиндаҳоа. иншоалло ӯ ҳақша дар пеши худо адо карда. агар ҳамтари ҳолат шид ҷаноза нахонанд, намози нафл бихонанд дар ҳаққаш бибахшанд, қуръон бихонанд дар ҳаққаш бибахшанд, хайроту эҳсонот кунанд дар ҳаққаш бибахшанд, парвардигор мебарад мерасонашон. аммо бар ғоиб ҷаноза нестай. парвардигор ҷанозаи такрорӣ чӣ хел мешавад? дар шаҳр ба ҷаноза мекунанд, баъд мебаранд ҷаноза мекунанд. анами ҷанозаи такрорӣ ҳам дар мазҳаби мо дуруст нестай. ҷаноза як маротиба мешавад. ҳақиқатан ҳам хеле мушкилиҳо ҳастай. дар Россия мехонанд, иҷа меам бо хеш табор даъво мекунанд, ай сари нав мехонанд. ҳақиқатан агар ба шарте ки ҷаноза бе иҷозаи валии мурда хонда шуда бошад, вали ҳақ дорад ки ҳамун ҷанозаро худаш ай сар бихонад. яъне соҳиби бале. ако ина масалан баъзе мусалмоное ки дар Россия аз дунё мегзаранд, ҳамино хеле дар ҳамуҷа ҷаноза мехонанд. агар мисол бародарош бошанд, фарзандош бошанд, дар ҳамун ҷаноза ширкат карда бошанд, дига бори аввал дуруст бошад, ягон бегона ҷанозаро хонда бошад, валии мурда ҳақ дорад ки ай сари нав иода кунад. ғайри вали касе дига ин кора карда набудааст. мардуми Макка ва мардуми Мадина даст дода салом намекарданд. ҳамун салом барои мусулмонон рамакун. ассалому алайкум, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ҳамун обши привет буд. вақте ки мардуми Яман омаданд, хосатан ҳами ашъариҳо, абу мусои ашъарӣ ҳамроҳи ду бародараши қавмош, ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт ки ин мардум хеле мардуми ба маҳаббатанд, мисол мардуми содиқанд. ино вақти қати шумо ки салом кардан даст метан салом мекунанд, бо даст ҳамуноро рад накунед. қублатул муслими алмусофаҳа, ҳамин буса кардани бародари мусулмон бародарша ҳамин мусофаҳа. дар ислом ҳамтари бусобус кардан байни мардҳо хуб нест. яъне мусофаҳа вақте ки даст метӣ салом метӣ, ана буса кардан ҳам мегирад. баъд ҳазрат ҳаминҷа таъкид кард, гуфт вақте ки мусулмон дасти бародари муъминша мегира ва метакона, и дар ҷомиъу сағир имом Суютӣ овардастош, ҳамин мисле ки дар фасли хазон барг аз дарахт мереза, ҳамин хел гуноҳи банда мереза, агар ба маҳаббат боша, бе риё боша. аммо ба шарте ки охир ҳамун саломи суннатӣ боша, мард бо мард салом куна, ё ло ақал ба зане салом куна ки ӯ зан маҳрам шай, яъне никоҳи байни ин мард бо ӯ зан аслан мумкин нестад. ӯ я феъли шум шудааст, марда қати занак салом мекуна, баъд такондан намедроя, ия бора ба ҷои он ки гуноҳот буреза, дар болот гуноҳ чапа мешавад. мумкин нестад. аммо мард бо мард агар салом кард, сидқан салом кард, агар даста такон додан, иншоалло ин хуб аст, як нишонаи хубӣ ва аҷр дорад. иншоалло